Mbura ya El Nino igithiaga na mbere kura icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri, Akenya nĩ mahoetwo matambũrũkĩrie guoko arĩa mahutĩtio nĩ hathara. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ kanjũ ya makanitha NCCK kaunti-inĩ ya Isiolo, kũrĩa makĩria ma Akenya 3,000 matũngĩtio hathara, amwe ao magĩthamĩra makanitha-inĩ nao angĩ macukuru-inĩ. Reverend Jocelyn Kagendo ni mũrũgamĩrĩri wa atumia kanjũ-inĩ ya NCCK rũgongo rwa kaunti ĩno. Wakati kama huu tunaona kuna mafuriko, kulikuwa na mvua mingi ambayo inaitwa El Nino. Tumeona kuna watu wengi, kuna jamii zetu kama upande wa Kambingabra, tumeona watu ambao wamehama kwa ajili ya mafuriko, wako wamekusanyika mahali pamoja. Na wakati kama huu kwa ajili ya amani pia na upendo, tunaomba kama kuna mtu ambaye ako na uwezo, unaweza accommodate jamii moja, unaweza ialika kwako mkae pamoja, kwa sababu hii mafuriko haikai kwa muda mrefu, ni kwa muda mfupi tu, na hii mambo tunasema ni mambo ya Mungu na hakuna mtu anaweza ibandirisha. Kaunti ya Isiolo iria gicunjĩ kinene kia aikari mahocagia uboco wa ũrĩithi-inĩ nĩ imwe ya iria thirikari iratwara ũteithio, ĩndĩ mũingĩ ona honge cia wendi mwega nĩ ciũrĩtwo inyitanĩre mũtaratara-inĩ ũyũ, na aikari makorio mathingatithie thayũ, kuona aingĩ ao macokaga kwĩrĩhĩria ciĩko-inĩ cia ũici wa mahiũ. Tunajua sasa kuna nyasi imekuwa nyingi, na wakati kulikuwa na ukame, ng'ombe mingi ama ng'ombe wengi walikufa, na sasa jamii zingine ni wakati wanaona ni vizuri waende wakaibe mifugo ili warudishe zile zao ama wale wao walikufa. Ningewaomba wakati tunafanya hivyo hakuna amani itapatikana, na wakati unaenda kuiba, wewe mwenyewe unaenda kuiba, unaweza enda na ukose kurundi, alabu ufaki jamii yako, tuseme mama baki akiwa mjane, watoto wabaki wakiwa mayatima. Gukinyeria riu makiria ma Akenya 120 ni makuite kumana na mwaraho. Riri minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki augite aria mararegera kuria kũngĩgũmĩrwo ni hathara ya guthererio na matuĩka megũthamio kia hinya. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.